ljudima. I zato sam se uvijek bavio i s biznisom pored strane. Počeo mi je biznis s tim što sam pozajmio 300 Deutschmark jednom od mog ujka i poslije sam pozajmio 5000 pa kupio bubu i trebao se to vratim. I poslije 6 mjeseci rekao sam šta ću da radim i počeo sam da... Prvi biznis mi je bio sa ovim rizovim ribovima, ovi glisteri. To sam prodavao u Grčku, a od Grčke sam uvozio tekstil. I to sam radio pored medicinskih studija, a meni su roditelji oboje lekari i oni su bili u panici da neće nikada završiti medicinu zbog toga što sam u to vrijeme zarađivao više nego oni zajedno. I majka se još uvijek šali da još uvijek taj dan kad mi nije dala te pare za taj auto, proklinje zbog toga što sam ja otišao na dark side, što nisam ostao da budem samo običan doktor. 1992. godine sam došao u Holandiji i faktički na vikend, dok sam čekao jednu drugaricu u urednom restoranu, vlasnik me pitao šta radiš, ja kažem pa evo došao sam da posjetim Nedu i on kaže pa zašto ne ostaneš, meni trebaju ljudi ovog leta. I ja sam počeo da radim u tom restoranu kao konobar. Pošto mi je tata radio sa holandskim ministarstvom za zdravstvo oko zavisnosti, preko njega sam došao u kontakt sa ljudima iz univerziteta i ja sam bio jednog dana u toj bolnici gdje sam završio studije i oni su me pitali pa zašto ne dođeš ovdje da uradiš 1 godinu. Ja sam samo svugdje rekao da. I tako sam ostao